Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. Alberto Felix nomul muzikal naxırgənən donu vaqdırçı Gala konsert və Rəsiya Kulturayı Dəsəm Respublikon Festivali fəlgətdə. Mazal balsatda gondırçı xusar İrastonu və Rəsiya bəstək тцədis Россотрудничества Ахвасай. Фестиваль – это не только напряженная подготовка, многочасовые репетиции, предконкурсные хлопоты и тревоги, но и возможность увидеть себя со стороны. Это стимул к совершенствованию и творческие находки. Gala konsert bakondırçı gimnaz albiyonu xoreografiyon kollektivi numarayı neguxtarı vəkkənəgu xusar İrastonu zgoxta xorgənəg Zabit Ekaterina. Madzala xayadistu esfalde stadon kollektiv təvədun əndər əməndər kategori təmgəskəsistə əvzaran durtəvəlax izzavdəm. В семье мы все как будто прутья, и веник связанный тугой. Сплелись да так, что не раскрутишь, опасны, на пути не стой. Madzala Karun ala xayadisək dar xorzəxcə nərçət zərdil daran ləvərdəy. Kəcətəsin Bakotda Madzala ərvilazın sponsor kampani Megafon. Kokoy təmjəla sötiti Fatima xaribat Arnold informasyon ravaqt abun.